Ovo su video upute za korištenje ISE scenarija učenja u svojoj nastavi. Da biste realizirali nastavu uz pomoć scenarija koje ste izradili ili klonirali, prvo je potrebno doći do popisa tih scenarija, a to možete učiniti tako da nakon prijave na ISE portal kliknete na svoje ime i prezime, odnosno vaš korisnički profil na ISE portalu. Te nakon što vam se učita vaš korisnički profil, sve što je potrebno je kliknuti na opciju Resources, te će vam se u nastavku prikazati popis scenarija učenja koje ste izradili ili koje ste klonirali od drugih korisnika. Da bi koristili scenarij, na popisu odaberete one koje želite koristiti u vašem scenariju, te kliknete na njegov naslov. Te nakon što vam se učita sam scenarij učenja, potrebno je kliknuti na opciju Edit. I u novo otvorenom prostoru gdje ćete vidjeti meta podatke scenarija učenja, potrebno je kliknuti na opciju Deliver Lesson. Znači to je ova ikona sa 3 osobe. Zatim će se učitati unutar korisničkog sučelja 2 poveznice koje možete ovdje vidjeti. Jedan je za nastavnike, odnosno Teacher Link, a drugi je za učenike, odnosno Class Link. Ovaj link, Class Link, ćete podijeliti sa svojim učenicima na način da ga kopirate te ga pošaljete primjerice putem e-maila ili nekog drugog načina na koji razmjenjujete poruke sa vašim učenicima. Te nakon što učenici otvore taj Class Link, biti će potrebno unijeti njihov nadimak, to može biti po izboru. Možete ih zamoliti da bude to njihovo ime i prvo slovo prezimena i slično, da ih možete lakše prepoznavati. Ili mogu unijeti bilo koji naziv koji žele. Te je potrebno unijeti passphrase, odnosno u ovom slučaju to je lozinka, koju je bitno napomenuti da učenici zapamte, kako bi mogli kasnije ponovno pristupiti scenariju i nastaviti od mjesta gdje su posljednje bili. Nakon što unesu potrebne podatke, potrebno je kliknuti Start Lesson kako bi mogli početi koristiti scenarij. U slučaju nastavničkog linka, odnosno Teacher Link, nastavnik ovdje, odnosno vi koji koristite scenarij učenja u vašoj nastavi, ovdje isto tako potrebno unijeti nadimak, isto je proizvoljan, te vašu email adresu, s time da je ovdje bitno da je to email adresa s kojom ste se registrirali i na ISE portal. Te nakon što unesete potrebne podatke, kliknete na Start Lesson i možete početi koristiti scenarij. Dakle, to bi bilo to od video uputa za korištenje scenarija učenja ISE portala u vašoj nastavi. Lijep pozdrav i doviđenja.